Okay, and we're back. Apo nagpartakti pa talas sa just Siyempre, a few minutes. mabit lang na dyan. Okay, kuna na ni Manang Edna and Manong Elmer dito ay hay ading John kana makantain yung mantay kas makita isakot ko kini ading ko nga ni Joel nga ada dito ay Waipahu, Hawaii. Thank you and God bless. Oh. Thank you so much Manang ta kabisado yo tikiti kansyon nga kay kayat mimet laeng. So that will be our next piece. For the meantime, dagiti dumapay nga pangablaaw di tama meta bangir nga estasyon na. Well, ito mismo IFM page. IFM Yan. page. Kuna ni Rosie Agkawili, gandang tanghali mga idols watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kana ni Richard Sadul. Pa-shout naman po kami dito sa Sandok ni Atok, Kawayan City. Wow, good And afternoon. Robilin Pascua. Pa-shout out man pay Tito June, na brother JM ni brother Nonong nga mada mga mama. Una naman. Wow. Hello mga idol from Mary Jane Ligayo. Dadya lang man. Okay, so Manang Zenny Pisho is also watching from Aurora, Isabela. Ayan, gayem da kabsat nga ron. Ayan nga dayo kanyada data. So once again, dito ng t-shirts. May tatapo nga tay Violet. Thank you so much sa Ang kabsat ron. lavender dito. It's a family of Violet. Family. Actually. Family na dito. Family. Win. O kasla, De La Cruz kumamit family. De La Cruz family, Cereales family, Win, family. Da kita. Pastor Okay, family. Happy Sunday, June and JM. Extra inspired nga pirmi ni JM. Yes, of course, sa kadwa na dito tayo ingungutan na. Di ako kasla na nga to. Dito ay Camera. ibabami lang basit. Apo, puro muging mo makita. Mm. That will be better. Okay, ni Nice, Apo, former Mayora Edita Tabag is also watching. Good afternoon, ma'am. And Ayan. to Sir Wilfredo. Yes, we miss you also. And ni ading Jody Parinas is also watching. Apo nakatado nga talaga mat nga Dati na, nagatidog niya. Hello, Oo. Manong John, ating James. Sapay kang mata, mabisita kayo ton makaawid ton 18 nga kada ito nga bulan. Pa-shoutout man, kada kiti kabagyan, kin pamilya di Taramon Isabela, family Sebastian, makapaikat kayo di Bannog. Kunak kada gito katrabaho, dito Dubai, kat karuba kayo ti Ili, dati nga gitaris at itisimbaan may Tiramon. Kuna naman. Ni May Gemini tinagan na. One. Aha. Okay. Kuna may Robbie Sal someday. Opo, Robbie Sal someday. Hello pa na yung Bangladesh watching from Taiwan. One. O nga as per request by Manang Edna and Elmer. Boske. And kada so amin na pong wagin inayat, itinabaybayagin na panawen. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta Lovely song na talaga tayo. kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod no nga aya kas makita. And to my wife. Yeah. Kas makita nakapinpintas kalata. Una yan. Ora nga nagpakulor tibuokan. Ayan. Kas makita agmauyong agpailaken ka. Naglaro na og parparimit. Wala. Kas makita ni patay lat na magsinga. Di kay papanan tipod no nga aya kas makita. Aglabas man tiadu at awen awan iti dwa-dwa taliawen da ken mas daaw tibalay gita adwa dumteng dum amay librot istoryata
Tapno maangwanda, tipod no nga ayat, talyawan data. Justin. And of course, to Manang Eliza and Manong Daniel, maladating nga sonata. And good afternoon to Auntie Mary Jane Padillo de la Cruz and to Dr. Emil Castillo. Yes. And to Joseph Musa. Hans Joseph Musa. Yes, Good also afternoon. watching. Kan katikit sa amin nga napanawang mi dito po 97.7. Sweet Radio. Wala kayo. Kagwibuya naman sa Okay, Darren Rod. Jane Show. Okay. Thank you so much for watching. Dumteng tu ang may libro't istoryatan. Tapno Agur ka Ate, nakita kami. Awesome song ko na na. Ayan, and saka- Golden Voices, Lovet. Thank you, Kapsat Cathy. Paano pa nagbasa ta? Lovet? Ano ba? Lovet ka na. Tapno maamwanda, tipon nung ayat, talyawan datang. Nick, na binibining Pilipinas. Yes, Binibining Pilipinas candidate number 4, Miss Hermie Orpresio At the Beltran. PM ko kanyang mga ni Kuya Joseph. Ayan. Beltran. Ganun na. Ayan. Happy Sunday kadagiti naka-duty dito yung F1 Web. Era nga naka-tune in kami tatal. Yeah. Ayan. Tayman bilit ko insan. Tadagsala ka no. Dagijay ada dito'y F1. Wow, ang ko ba nga na isalin dito kay J lyrics. But anyway, you can sing that. Bilit ko, di ba? Gan. Okay, so man sumaron isaro. Kabayatan nga birbiro ko magbasa pa ulit. Go ahead. Deng pakigreet mo dagito'y birthday celebrants ni Angie Marivic Jackie. Para kayo Congresswoman. Ay, nalpas dito yan. Alpas na udi man. Kabas-basa la ang garaw. Na udi. Nga di ko na nanay. Kabsat Jun and Bolong. Para kayo sumanjay awan nagbasulak, pasagid ko lang kada tayo mapasagidan. Please, ala, nai-irmutan. Sorry, Auntie Cathy. Nabasa ko eh. Naune. Mandi na makandaan. And we are sure they're also watching. So good afternoon katakiti amin ang apo nga managpabasol no nya man kita nga papabasolin Oy. niya. Dito yung text line. Okay, from 5951 brothers pa request man datay tumeng from RJ Cappuccino of Bagong Sikat San Mateo. And also from 1068 kamusta manong ni Mar Villanueva Tor? Reyna Mercedes Isabela Cabla Oman iti amin nga karuba request ko man datay Ilocano just take Good care of Of her. her. Thanks, Manong. Just take good care of her. Kung naawan pa DJ Apo. And 6703 says here, hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat na nakikinig this time. Pakibati po kami dito sa Rivera Street sa NMJ Pansiteria na walang sawang nakikinig sa station po ninyo. And please, Play the song, Dayang Dayang. Apo, sa bali mo, dato nga klase ti request na mo. Talaga mga kaya ano ti agtadok-tadok. Wan, dapat malatinin. Ay baga malam kablawak man ni inang ko ni Merly kentatang ko William Terenal. Nga nakaindayon, nakanganga. Wow! Ngagdang-dangag ti programa ya. Rekas kamajay, si Siwit. Para kentatang ko nga William Agiyaman. Medyo ikip mo tangiwan na kap sa tanod na tindang aluti iti ta ay Nawawanan. Anyway, we'll be reading dagitay na yun iti sunsuna tayo ay ti request you apo ken dedication nam basit kanta mi pa iti si Siwit iti Siwit. Ilocano version iti 4 decade do iti si Siwit and apo maragsakan nagtanakat ato ti bubuya kanyata tata both ito'y apo mismo IFM website and the Twitch TV da and the personal mi apong Facebook live. Pagplaplasan tayo kitag bibuya, doon nga talaga. Surok ka 4,985 pati kaya di igit irigasyon tata. Yeah. Kaya lang at tinalobat iso nga kisayam ti dua. Mano. Daw power bank na. Ay, Da power bank nga to da. good. Ay, sumara tayo man. Okay, nagasad nga aldaw ti Domingo kada tayo aming karubas from MJ Padillo de la Cruz. May kapito nga dandanin agasawa da ito eh. Nagadot ti boyfriend nga ipopost na matultuloy. Igana post lang mo iti in a relationship kung ano. May kapito aja yan. Inakman tinukmaan kaabal-balay kuman paamuek padakkelet bilit ko anaunget
Ida kay timanggamat ay sumipit na kaamamak. Iso nga kadi anadanyo tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko en tuy bilit ko no agbalyudungat itugtugot ko. Umingar ken makaungat lumasal gidyo tasyak lang di nakaamo. Tinang paamo ka muna na. Pares malamining na yun. Yan. Ngarot pa lang damagan ka man. Sino ti nangayayam dito beli mo? My goodness. Aha. And of course, kung nanimanang Devora, Sir Donald of Batara of Quirino. Good afternoon po. Bahay kablauman, dagiti. Amen. Nga taga dito, Ilimi Quirino, Isabela. Thank you, manen. God bless you more. Ay. Ada mapabalay na ni Baruna. Ni Ekel, anak. Wow. Anak, good luck pa lang into no heart. Kano blessing na dakamin to manan. Dakamin to tita, nga mabaling nga awan. Orayan kami akanta, basta dati dinardaraan to para kanya. Kasi ka anak kanyam. Patatim. Patatim. Tandaan na matating Ekel. Inak man binisita, sino ka inak tay umok na. Ay nagitlog ti duwa, ay nakarutiragsak na. Nukurso na dayot bilit ko, maaprusan na yagpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naunget abilit ko. Hanga na amo yan. To'y bilit ko, en to'y bilit ko. No agbalyudungat, itugtugot ko. Umingar ken makaungat, numasal gidyo. Tasyak lang Apay. di nakaamo. Ben. Tuy bilit ko, en tuy bilit ko. No agbalyudungat, itugtugot ko. Umingar ken makaungat, numasal gidyo. Tasyak lang di nakaamo. Nalamiis nga talaga dito yung unag. Okay nga Rod, kakabsat, ituloy tayo pagbasa katag mensahes nga apo, madiag sa sardeng over ito i-text line tayo 6562 nagapon na ako na yung bag nga alto yung manong ag-request na aman tay Uncle Berting ni Randy Ken Lizel ato iti Extreme Probiotic. Oy! Okay, tantani ka umaituyan tani awan iti sa baling sponsor tatano din ni Apo board member Fred V. Alili iti District 6 isang American kabsat. And kung nanawat ni 0819 kablaawan man jay na pintas nga baby me ni Princess Zyron Jakeya pa request jay pinakabaro akan tayo. Thanks ajay Mountain kung ay daji you are the reason ng Ilocano. Okay, 9277 Madam says Dama. here. Pa-shoutout po sa family Antonio at kay Micaela Pascua ko na. Aha. At Idol Kaluro ba, pa-request man, dahil bakla magayam. Allah. Nanonood pa ako ng live ninyo.
And our last text message ito kay Kablawa man amin nga Taga Ricarte Norte. ng Runati Papang, Andres and Mamang Berling. Ami and Donis, Abel, Alvin and Ameline, Myra, Buloy, Manag, Maria ken amin nga kaanakak. Thanks toy ng Kablaaw. Belia, request ko man datay tumeng. Kasama mo dahil Mamang Berling kung ano, jibangir pa lang entay di. Talaga mat Damo lang international. text dito ay. Ganana. Kablawak man Sir June kan ating GM nila kay ko nga madamang agdingdingag iso ni Fred Bermudez. Ken ti anak ko nga kasangsangpot na nga nagtrabaho iso ni Sharon kan amin dagiti madamang ag dingdingag nga taga Cebu siguro to bagla din ta na biro kakti station nyo. Request man jay sikat back nang ko. It's me, Norma Bermudez, di ba? Of San Isidro, Cebu. Wow, thank you so much Apo kanya yung amin. And as per request at tayo Apo ni Secret. Ayan, ating basa mong ibagatan ng Secret. Okay, let's go direct to the point. Iso natin nag-request ni Cabs at Cathy. And syempre, kayatan na dito yung sonata ta in request ni Anting lipatan mo Ante Jube, kanyanagan Auntie Jane, kunanan sa? Kunanan sa Jane? Jane, ayan, of San Antonio, Kawayan, kaya lang at DJ Manila iso na tatana. RNC Dormitory. RNC Dormitory, ayan. Masapol po di dormitoryo. Ibagayo lang kada kami at the studio type da DJ Apo, adama di bed spacers da, ayan. Very accessible iti amin apong pagbasaan, supermarket, gasoline station. Ano pwede ganyan? Kasi nagpwede UST. Siyempre, pagbasaan ko nagtataya, pwede mo na awatan da jimbagak. Aman nga mati may baga na school. Kaya university belt along that way. So for your convenience, so daan na kaya pagbasbasa niya Manila, ibaon nyo kada kami iya pamilya dyan ti RNC Ayan. Dormitory. Hello to Ma'am Diche Cruz. Very proud of you, JM Pastor. Isun sa din tatanti ko, College of Criminology, di Northeastern College. Wow, thank you. Hello, Ma'am Ayan. Diche Cruz. Thank you so much for watching. Nagmaya. I miss you. Wow. Ngarot, Cabs at Cathy. Libre mo ako. Ken, kadikiti so amin ang apong nunam naman yung awan nagbasulan nyo at umisem kay lata. Yan. Aglalo na isuta, teka aramit ti saan nga nasaya at dagiti asawa da, I should say. Here is the most emotional interpretation. Sige man, dahil medyo makasangit ka man tata. Idadana, bawan nagbasula. Laon. Ta inaramid ko met amin pagragsakan. Nalugi nga talaga eh. Ewan niya't insubad mo, sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniya ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang, anya pa'y serserbina nasamit alangen-langen ta, awan amuk anak kapasulaken ka. Si Kamamad Emotional malang. Di tadanaw, awan nagbasulat, kainaramid kumet amin pagragsakan. Remanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karim kaniyak ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang, anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta, awan amok anak kabasulaken ka. di taten na awan nagpasuna. Agdiskansa, wala yung boses nga talaga. Tain paay ko amin
kabaela dita den na awan nagpasula sikat ng perdi ng waswas kiniayat nang keltay kadagiti arapaat. Ayan, simbong ba ni Ma'am Devora? Anak ko na. Una sir, invited po kayo. Wow. Sabi siya. Ah. Ekal Ayan natin location na ka dito. Among ikap-kapso di dyan. Dito. Ijinti konsa. Gente. Agi gargarahe ti luglugan ni dan di Mm. luglugan. Sa danya pan di ko. Sang-sang o basi. Amok deta medyo basila ruangan na tamo nga natayag ni Ekel. Ano? Laka. Nagkaro ka mamoy. Wan, siyempre may bagay na mo ta ruangan na. Yung nasumburo kag tudyo kag tumo kag. Joke lang ading. Dita din na awan nagbasulak Tay naramid kumet amin at pagragsakan Ngamaniyat insubad mo sinaktam laing tuy pusok di mo inilala na pudno nga ayat ko Karim kaniya inka tinalikodan martir a pusok na ikalan anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak ka basulaken ka Dita den na awan nagbasulat Tayin pa ay go amin Akabaela Epic sa kami na tayo po. Dita den na sulak Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaat Ayan, and clap. Kung na naman ang Sita Bermudez Alonso, J. How I Met Laeng, dati Philippine store na. So, nyat no masapul po dagiti, no mailiw kayo, kadagiti Philippine products, maki-FR kay lang kini man ng Florencita Bermudez Alonso. Ayan, thank you. And, Frederick Flores, good afternoon mga idol ko na as well as Monica Cortez. Yahoo! Ko na namin. Yahoo! Makapalagip mat, naglabas itang kantayo pero naglaing kayong nagkanta. Manong June, Ken J.M. More songs to come. Di nakarkaro man medyo pawilan kan. Super. Sino din nag-request ipapawilan ka tayo? Ititatay mo lang. Ni kwa Jojit Dolores. Ni Jojit Dolores. For the meantime, one pa ikatiti text message na ipus me dito yan. Dito niyo. Kuya, kahit kuman nga kablawan dagiti naganak ko ken kastamot dagiti amin nga taga Bantog, Tumawini, Isabela, request kuman tay. Ilocano, Tibuan. Oh my God. Para kas nagja kanta nga Brian. Thank you po from Crizel Rodil. And awan request ni Manang Elisa dito eh. Yang baga na ya? Awan, basta nakita lang nga online. Siguro madamang agtuntuno man da ito. 6 o'clock when umang marabrabi ida kini Manang Daniel. Siguro. Yan. Apo ay kat nagbalin nga family men. Apo dito kanain mga kalangan-langan dito Facebook Live me. So thank you so much. Apo kada kayo amin. Dimakal ti family me. So here's another set of text messages from 8801.
Naimbag although yo idol kablaaw man dagiti madamang agdingdingag dito'y siyudad ti Ilagan. Ako na naman di naman imbagan no sinunod jay. And 3,500 ko na to'y gandang hapon po. Kuya i-play yo man dito tukmem apinalkang. It's me Gorospe family ti Purok Uno ti Imalo Nagilian. Thank you. Apo mat adong nga talaga matentil ili. So keep on telling your friends apong adatuyen 98.5 IFM Kawayan iti 4 decade for our program entitled Adda Kami Manen. And this happens every Sunday. So nga abangan nyo apo. Kat kuna namat ni 3155 na imbang nga pangaldayo kabsat nga June kanjan Mark kablaawan man to'y barkada nga ag-birthday tata ni Jake Cabrera iti Marana first City of Ilagan and Valerie Terranol iti Santa Carolina City of Ilagan. O di ba? Nag-English nga talaga. Santa Catalina Ilagan from June Anza of FGIWI City of Ilagan. Ano ta? FGIWI nga ta. Apo, di ka mudeta. And 9040 magandang hapon po. Pakigreet nga po si Janil from Jam. Request ko din po yung kantang Sa Ngalan ng Pag-ibig. O kita mo sa Bali Marti. Kaya ano na ito yung sonata. Ilocano songs sa Apo no kasi nga Domingo and some Ilocano favorite songs nga oreha nga Ilocano basta iti ayog nakat Ilocano. Ang arod anak ko nang natabalong. Watching from Vienna, Austria, from Wow. Salvador Ballesteros. Aha. Balasang Edalsema from Frederick Flores. Request na. Watching Kuna ni Gloria Ballesil na nagpintas ti kakan tayo mga nga dua, makapasangit, numaminsan kan makapakatawa man numaminsan. Kaya kahit ko nga danggan mga idol, kat pakikan tayo man jay maudi abilin. Sagot ko kadagiti ka Bagyak, Ijay Rizal Alicia, from Kakayan Ken Choco. Yes, and awanan. Ma. Delia Oralia is also watching. Hello, Manang. I guess she's in Japan. And Sakina Abdul. Isudat ini man nga Delia ya. Adi Delia. kinantaan ta i-DJ kabsat na i-DJ kumalagipan. Delia. Oralio. Ano nga lugar? Oo, di ko ni malagip. Anyway, this will be our last piece for our first set karuba and antabayanan nyo iti may kaduwa nga set after a few reminders. So, kadang iti ado ti asawa na titahang nga papnak iti lakay na kami may bakit na kami may isa para kanya yun. Ay nagtangka na tumen tunggal ada babae adunten kun dita digdiga damdama lang inak-idan ka edda ay nagtangka na tumen tawray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kaya't na makipalod sa kamangan tibalaw kastak obra kakabsat uray itanda at dang asawa single nakpay kunkunak jakman amuno apay apatsendak na duma-duma iti biktimak balasang ken balu patulak ang dimteng didigrata at dana anak no jak ibalay patayenda ay nagrigat kayang tikas tiya babaero ahaha 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 maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagit isanikwag nagbibingayan da awan pa yan pagtaenga mga klum kaniya ayan, hinay-hinay lang namin. May salagang at time. So, kita dinapasama. Dito yung istorya iti sonata. Hi for watching from Vegan, Ilocos Sur. Naglagay talaga mga manong. Kinalay na bibuya til live yo from Ann Mabalot. The second. And, animan ang Aida Paso Clinton at last. At damo lang ina ng buya mo lang. And Clifford. Pastor is watching. Ay nagtangkan at humeng tanagadutin nakapagpakanen sustento adawat da no jak ite dagyanak nagtiselda ay nagtangkan at humeng ngem dandani ak men nga agbekelen
Dep-dep pa ek ti babawik nagrigat na tara kinahilig ti babae. Ay nagrigat gayam ti kastuya babaero. Ahaha, ahaha, ahaha. May busti piksam, may busti kwartam, pati ka babainan. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaenga, ang mga klong kaniya. Ay nagrigat gayam ti kastiya babaero. Ahaha, ahaha, ahaha. May busti piksam, may busti kwartam, pati ka babainan. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaenga, ang mga klong kaniya. Okay nga ron, Carlo ba? Agsubli kami kalpasan ti sa pagmumunong ang palagi.